berpakalang rad on panstame kardom nang pitulo piniladak Rongchingdon ward number 14 dadak isi community tumpen isi a place ada ke thegdo labang so dimlong litum difu along active reporters atima tumpen thengpiarong nang ela labang so thengpiarong nang ke alam the bangala lo thengpi elo polotang te ladak penang an alle dak longji number isi bangke la water la pen ke air quality bang improve po and hala climate change aphan sita mela dak isi akachelar pon dak thedung bahai wan po la pen la solong wotek woso tum sita me dak kachetibin yo person adim tan long pon po non lang dam lo polotang te lahai aprang hot ke wotek woso la person thengpi rong arlo lahai ke wang do o ta non bang ke la lahai thengpi thengprang kadure pen jok lahai awut awuso wochet mahab nan itum theklong le si lahai phang tame isi wo tum han habida wo tum tame isi shelter son man po apen ke labang suben abad bang ke lalo muni da tum tame ke do ke thak bang akang sam tum kang sam long po halapu energy consumption bang tame nang kom po athe lahai thengpi thengprang le wo tang te temperature bang ke height opo an ke litum non bang ke fan bang ke chidu dor dis an ke ac se ke chidu labang solok energy consumption bang height pi tame lahai thengpi thengprang yong si pangcholo po tang te hala energy consumption nang kompo la pen itu ma health tame improve muchat po jo lahai kaddu kawin tum kelang nan pen si la pini di active reporters atim ma hin pen labang so arong along tum thengpi nang ki asai nang claim lo ndu tum lam the pan pen si kang tong lo kardon Rongchingdon di pu Rongching media tum thing PKA la thing PKA lo la sialang ni tum nang AP lo non ma ke ni tum rong si robsi ta ning ka rong pen juro lo tapi